Reka rero tubatembereze mu bukwe bwa The Ben na Pamela nk'uko mubibona. Aha niho hantu bwabereye, ahantu hari hameze neza cyane murabibona. Ni sale iteguwe neza, yateguwe n'abantu babifitiye impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi. Murabibona bimeze neza cyane kandi birakomeye. Izi ni imodoka zamuherekeje, ni farabasi yajemo, bivuga yuko yakodeshejwe miliyoni n'ibihumbi bigera kuri 200 cyangwa se binarenga. Nyine yakodeshwa igihumbi cy'idolari. Abamwambariye murababona, barimo ba Christopher, harimo ba Kate Kavuyo, bandi umuntu ndetse n'abandi nk'aba Igoma murabona, ndetse n'abandi bari beza cyane murabona. Rero mukomeze mube hafi, turagenda tubereka n'ibintu bigiye bitandukanye byo mu Kongo. Kwibuka mu gukora subscribe, turagenda tubagezaho